रायजोआव मोनसेनिफ्राय मोनसे जाब्रथाय जाबाय थानायावनो मैया रबिबाराव तामुलपुराव मोननै जाब्रथाय जादों। रङियानिफ्राय भुटान लामायाव रङियाजों फैबाय थानाय बाइकखौ उनथिंनिफ्राय बलेर'आ सौग्रावफैयो। बगामातिनिफ्राय पिकनिक जाना फैबाय थानाय हेमन्त कुमार कलिता आरो राजु कलिताया गाज्रियै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सानै सुबुंफोरखौ तामुलपुर देहा फाहामसालियाव लाबोदोंमोनब्लाबो हेमन्त कुमार कलिताया देहा फाहामसालियावनो जिउ गोमायो। गुबुन फारसे तामुलपुर अदालगुरि लामायाव आरोबाव मोनसे जाथाय। गंनै बाइकजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाउनाव भास्कर कुमार लावरी, सुशांकर दास, अजय कुमार नाथ मोना गाज्रियै जोखोम जायो। मख'नो गोनांदि साथामखौबो जायगानि मानसिफ्रा तामुलपुर देहा फाहामसालिसिम लाबोयो आरो मोजां फाहामथाय होनो बिसोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरो। সাইডৰ পৰা এখন বাইক 150 বাইক আহিছিল, বহুত স্পীডত আছে এনে আমি ৰঙিয়া সাইডৰ পৰা এখন স্কৰপিঅ আছে। স্কৰপিঅখনো তাৰ নিজৰ লাইনতে আহি আছে। আমি ভিতৰত আছিলোঁ, থাকোঁতে এটা শব্দহে শুনা পালোঁ, পাই কিনে বহুত স্পীডত হৈছে। তাৰপিছত দাউৰি ওলাই আহিলোঁ, আহি কিনে চালোঁ দুজন পৰি আছে, বাইকখন পৰি আছে। স্কৰপিঅখন এইফালে পলাই গুচি গ'ল, তামোলপুৰৰ চাইডে পলাই গ'ল। আমি পিছফালৰ পৰা দেখা পালোঁ, কিন্তু যাব পৰা নাই ভালকৈ, আগত দি গোটেই ভাংচি তাৰ বাইকখনৰ বাইক আৰু এই দুজন কি হৈছে? বাইকখনৰ পিছফালে বহাজনৰ ঠেং এখন ছিঙি গৈছে, ইয়াতে ঠেংখন ছিঙি একদম চাইড হৈ আছে, আৰু একজনটো সংকটজনক অৱস্থাত আছে বৰ্তমান। দুজন এতিয়া বৰ্তমান তামোলপুৰ মেডিকেলত লৈ গৈছে 108-এ।